coba khaina nanglo जों दिनै नेक्स्ट बाय रिंजाब जों कायसा डेमनस्ट्रेशन मणिपुर इशुनो तै जों जतन सिगो दालदक लाई दङ जे मणिपुर हावा तमांगै दं जों जतन नगै दङ गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे साग नांया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नि सागो खायजमन जों जतन नगै दङ जों दिनै TSF Tirprawasini movements in Kaitong demonstration. Tirprawasimia Nini Zoto North Eastern State Zini Zoto student organization Zini component body, nation is a component body. Notice Ganangai, Nini is a demonstration Kaitong. Jung Omano government of India no Sungamuzuguze Tangai 6 months light on Pano Manipur Hawa violence Mothagzagia. Government of India no Omano Sunga. Sung nine kanke Gujarat Rogon kanke Talsa with the Nankamang Jammu Kashmir on kanke Talsa with the Nankamang. Government of India, we appeal you all. Why is this ill treatment to the people of North East? Sungamanogo Sung Joton Sitayoma. Government of India, North Eastern ni borong sakawa omtai ill treatment khai tongani boni bagai jing appeal khai nyai government of India no immediately oze Manipur no step in khai gai violence mathagani bagai prime minister ke he is not only a prime minister of Gujarat mainland India bo sitai North Eastern people ni bo prime minister Haifana Jung ill treatment nugu government of India sungot tama khaitong borok thuigei tongo Haifana prime minister ni khugo kaisa pan kok khai jung khanaya ko bottom message pass haganai is it you want to say that the people lives of North Eastern people does not matter mainland India ni borok Kothar sake simide prime minister ba khuk kengsinai sung prasin boro ma sithai baksa hongoi mana Manipur ni isuno tei tangai TSF ni khorang kisa hanai sung sia je ti prahastio bom thai incident ngi mana sung North Eastern by North Eastern sung thansa ke khorang kisa angke mainland India phai khorang kisa galak sung tak nui tongo government of India tak bu sring 6 months lai jongo sarai dok thijak okra berei sela toton thijak boni bagai we appeal the government of India to immediately step in and bring peace in the state of Manipur sung ti prasin boro omon appeal khanyai sung nirong ni support nango Manipur hawo om thaying tong mani sung support khai khang ke future ro chini bu incident om tharung khang ke boro bu sung subanai boni bagai jung North Eastern borok jung thansa ke oji issue no jung khorang kisa thai jaga bol jaga khajari tong andan bagai khajari tong jung tini North East ni obo thangnai 31 tarikh Guwahati o meeting mani result jung tini 9 November joto North East ni states capital over North East White Nesuni Joto member organization by Tini o protest ngui tongo Joto Zagawo Zaniza style of layo opposite in demonstration ba rally awa Joto Zaniza Zaga Zanja Mantik layo Obo o karanuna klajago de North East ni Manipur ni state o Tangnai action no buitin ni bisi ngui thangka tabuk sabzaro aro Kuki Meite borong ni je war choli tongoni India government abono jai khayang tongo India government jodi no nai khang kai abono easily solve khlaimano Meite tai Kuki rong ni suno heba India government borong ni interest krei North East ni saka borong ni interest krei abon bagai central government ni attention no draw khlaimani bagai sung neso Ningai sung tinoro TSF agliwo or circuit house sung o
central government your attention draw kelainnya ni bagai sung Manipur ni permanent peace ni bagai sung tini oro movement kelai tu. Asa sardi ni sin mungkin ada next. Ang Upendra Depama kesam Presiden TSF tai Nesuni advisor. 8 months March simi je sini Manipur hastewa sini Northeast je place toli jomani koki te mete bai abra te sini central government abra pura effort thai abra pura importance riya woi je babe sinara Manipur sini borok sini borok je place nangai a jamila no borok solution khanya kono bang step nuzak dia ini jara 8 months kaka tau khonda sina Manipur hastewa pradhan mantri tau kono abante kono step nama nuzak dia ga ama haikanya sini Northeast je kono place kaka pura abone importance riya sini bishingo sungna divide khanya ni divide tongmani sini pura choklani tongmani pura abone kono central government amro kono headache roi abora sing khadwo sini pura Northeast national organization sara 7টা রাজ্য 8টা অর্গানাইজেশন মিল হই যত জায়গা না তিনি অবন দুই জাস্টিস সানি মণিপুর না পিস এন্ড হারমোনি অবন ডিমান্ড খাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েট স্টেপ নানা বাগে তিনি যত जों ফানসা খাই একই টাইম তিনি খাদুমা পান্দা ফনুক জাখা তিনি TSF অর নর্থ ইস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন নঙ্গै কাইসা অর্গানাইজেশন পার্ট অবশ্য অর অর্গানাইজ খায়ো অবা হাইকানো নাগা স্টুডেন্ট হইছে মণিপুর স্টুডেন্ট আসু যত মিল হই তিনি Manipurni solution Manipurni problem no solution tiklanya bagai central government thani sing our pressure dina bagai tini khadumani panda